severno. Eno ga niđe gore. Evo ga i Lajko. Kako treba stići?
radio skokić ovdje sred? Jesam ali. Vjerovat. U stvari ne znam da li može kroz šumu, ali... Ima dobrih puteva. Ne. Gusta je šuma. Ali nema utršanja. That's the interesting picture. That usually happens when somebody is shooting. Yes, yeah. That's my second time in 2 days in stupid places. You know, Yeah, just checking if the oil is leaking. If not, the all is fine. I can't count how many times I've crashed when I was showing off when he was taking a video. Oh, All stupid stuff. the better the camera is, the more chances that you're gonna crash. He's got. See you. Oh! Penji se nazad gore.
have lost our guy. Oh, there he is. Okay, thank you. Bye bye. Kad dobiješ motor iz Kinder jajeta, da ga sastaviš. Ništa, to je bitno da hladnik radi, da možemo kući. Možeš u torbu duvati žabe? Nema potrebe, to ćemo sve novo da kupujemo. Jedino da ne prljam prirodu. Nekom sprdi guma. Tebi, verujem. Sreće posle u nesreći je da imamo majstora za popravku repa. Niđo, kako si rekao, bre? Ništa, to Ovako, a? To ćemo da ga Ovako. zacementiramo. Neće tu nigdje da ide. Znači, kume, izbacuješ levi kad ideš desno i desni kad ideš levo. Ja sam te jebo kevo. Ide gumu jebote. Neće, fan sam rekao, evo vidi se tamo ostaci gumu. A kakav si napred? Lajkovi smo naučili kako kažu Rusi. Ne, šta? Dva debila, to je sila. Šta da radimo sad sa ovim golom? O, to nam Boban bacio kletvu. Ko je? Pa, odgurao si ga nogom, krenulo ti je. Lajko je malo auspuh, otišao u levo. Kako se kume vraća auspuh na desnu stranu? Još! Zabri! Još! Ovo kumorija. Juče kad smo ono ostane motore. To je što je, bre. Sad. Boli, ali mogu.
putočak, a tamo je izašlo. Znači, topošker. Ne, jurili. Vratili smo se na Čemerno. Da malo skratimo put, pošto smo se malko napravili karambol. Bio sam trpom, ja bi se sudario. Našli odličnu livadu za Sam ja njega kao naramio. Bleju. On je bio kako dole, prednji točak pregađa, ono lansirao mi. Znači, ja sam poletao. Onda odskubirali skjera njevu. Nastavili da trče, brate, jurili za nama, mislim ja pun gas. Evo, lovačke priče broj 3 ovdje snimaju, lovačke priče pored čeke je. Bilo kada si jurio medved, ti šutneš kuma u stomak i pun gas. Ja samo dao pun gas i pita se zašto se on toliko sporo stavlja rukavice na ruke, ono, jebate čovječ, treba da beži, možda poginemo. 2 put si me hteo da me ubiješ i nije ti uspelo. Kako 2 put? Kakva gdje? Ne, mi smo negdje trenutno na nekom stazi koja nije nikakav trek i prema, ajde kažemo, da će izaći najvjerovatnije na put kojim smo došli ka Magliću. Jel' Niđe dole? Jel' on dole?